nk'uko yari entebekanisa y'obureberezi bwa North Ankole Diocese okugira enteerano mu mashomero agari aha musingi gw'ekanisa hamwe n'ag'abantu buntu. Oruteerano rubaire aha ishomero rya Kazo SS nirwo rufundikiire enteerano ezi, kandi aha niho Reverand Azagenda Fred hayorekiire okwerariikirira oku baine nk'abeebembezi b'amadiini ko habw'okuba omubaro gw'abaana b'aboojo n'ab'abaishiki nigweyongyera kucendeera omu makanisa ekyashabira abazaire kurwanisa. Hariho ebintu bibiri ebindi kureba nyo na bagenzi banjye kunaganira nabo nabona kutwebembera omundu namunonga ko mureberezi wanjye wankore the right Reverend Associate Professor Fred Mwesibwa abere yatutse kabahereza namwe nitwa nkore thesis tureba mwana w'umwozo n'umushayisha ibi habere huki abana babuzo n'abandi conference omu abatweshongora n'abeshiki abatutangira n'abeshiki abana babuzo mbateri orukurira eminyeto omubureberezi bwa North Ankole ashabire eminyeto kugumana bashaba okusasurwa ngu kandi bareke kugumana bashabirana esharambi sasa erizo sasa aba balize manyamano bakorogama nyambari y'abatawe Yesu tabaruko namwe ro tashabira mugenzi wawe shara yo kurevenging abo Yesu tabayire business. Haleluya. Omurogoro ohurire no kwatwasi abo tabaru okotareba yo konka honna omuburizi w'izoba kandi omunyeto hashabire eminyeto kushemera omu maisho g'abazaire babo kandi agarikire yabashaba kwehongera Ruhanga omu barukukora byona. Kashemera kwakumwikiza okayetu omwana wananga kwakumwikiza yawe bukabaho bigarukaho kwakumwikiza naye omuzaire akakugarukira kwetu omwana wetu omuzaire hari omutungi w'embabazi izoba eryo baburira ngu ibo mwena barire n'abaremereirwe mu ijani nyembaruhure. Ho nawe ori omuhwezi w'ishomero rya Kazo SS hashoboreire okubaganyura omu nteerano ezi obwagumize ngu abaana bakiri bato nahabwekyo nibetenga kutunga ebyokurya by'omwoyo ekiri kubahwera kwega ediini kandi n'okugira emitwarize mirungi. Aba n'abaana bato itwe twosire nabo tubagambira ibitu. We have our school chaplain who is always here. Mwenu nabo tutekateka ngo twatunga abandi amana gandi okugamba ko rwo mu bantu abaheru okukira munonga spiritual food ebikwatire n'omwoyo tukatunga ababuriza ko gaheru naba mbongera cyango ahita fare eri chaplain wetara kuba nayongeraho natahubura sande Gashakwa Sima Naume habwa Sky Television ageshonga omurikazo.